Ngalibolisa ababukeli emakhaya. Igama lami ke nguThabani Sibonge Sakakwasibindi. Angihambi ngedwa, hamba lo mzalwane uzathi azazise ukuthi ubani. Sanibonani babukeli, igama nguMabutho Ngwenya. Siyabonga ke singakangeni esifundweni namhlanje sacela umzalwane uMabutho asise enkosini ngomthandazo. Baba ongcwele osezulwini, siyabonga ithuba osiphe lona, ithuba lokufunda izwi lakho. Sicela umoya wakho engcwele kube yiwona osichazelayo, izinhliziyo zethu zikwazi ukwamukela izwi lakho. NgoJesu Kristu siyakhuleka, amen. Amen. Siyabonga ke mzalwane. Namhlanje sikulesson number 8 Sabatha ngeka 22 August 2026. Singaphansi kwesihloko esithi growing up in Christ. Ukukhula kuKristu. Kule verse lena siliweyo ke eliku Isaiah 61 verse 3 ngizalifunda ke ngeEnglish. Ithina ke to appoint unto them that mourn in Zion, to give unto them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they might be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that he might be glorified. Sifundela amazwi aku Steps to Christ, page 69, athi, you are just as dependent upon Christ in order to live a holy life, as is the branch upon the parent stock for growth and fruitfulness. Mzalwane uNgwenya ke kuyini ongakuzwisisa mbe ongakuphawula ngetopic namhlanje kalama verse lo esisotholayo kanye nomoya wesiprophet? Uthi ke lapho uKristu ku-Isaiah uyakuthi ashintshe izinto zisuke ebubini ziye ebuhleni, endaweni yokuzila uthi uletha ubuhle, endaweni yokukhala alethe injabulo. Uthi ke abantu bayakuba izihlahla zokulunga, bayakuba nempilo emnandi, baphile ngokusho ukuthi basuka kwisimo esiphansi esibi baya kwisimo esiphakeme esingcono kunalesi abaqale bekuso. Bese umoya wesiphrofethi uyasichazela lapha ukuthi indlela isihlahla esiphila ngayo, ugatsha lweyamele esihlahleni esikhulu ukuze lukhule luthele izithelo, banjalo ke nabantu beyamele kuKristu ukuze bakwazi ukuphila impilo enjani engcwele. Kumele babe bexhume kuKristu onguye ivini, thina singamagatsha. Amen. So ke impilo yomuntu ongumKristu impilo yokukhula insuku zonke. Siyakhula sihlale sendawonye. So ke indikimba mbe umuntu oqhakathekileyo oseza sikhule nguJesu Kristu. Asengene lapha na ku number 1 ngeSunday, keys to growth. Isihluthulelo zane zokukhula. Umbuzo uthi ke imbalo ke ichaza kanjani ke ukukhula komKristu? Sinama verse ke lapha amaningi esiyaphiwa abo-Isaiah nabo-Peter, Efesu nabo-Marko. Uthi ke kuPeter, njengabantwana abancane funani noma thandani, langazelelani ini ubisi lwelizwi ukuze nikwazi ukukhula. So okusho ukuthi umuntu ongumKristu ufaniswa nomntwana, ukuze akhule kumele athini? Ancele, athole ibisi, ngoba ibisi lelibalulekile kakhulu ekukhuleni komntwana. Abesethu kwamanje kanti seyibona abantwana masesiya kwabaseFesu abathathwa ngumoya, abalahlelele bayele yizo yonke imfundiso. Senibadala manje, senikwazi okuhle, niyakwazi okubi. Athi ke egcineni, but speaking the truth in love may grow up into him in all things, which is the head, even Christ. So njoba singaseyibona abantwana, kumele sikhule kuKristu, sibonise uthando lukaKristu, sisondele kakhulu kuye uKristu. Kuthiwa ke umbuso wezulu ufana nendoda enzani ehamba iyolahla imbewu emasimini. Umuntu olimayo ke uyahamba phendula umhlaba abesephonsela imbewu yakhe athini? Avale.
anisele mangabe ufuna ukunisela makusesikhathi sehlobo ashiye kunjalo ahambe mayebuya athole sekunjani sekumilile ngemva kwezisukwana injalo ke imbewu etshalwe emuntwini ongumKristu owamukela uKristu ngokweqiniso uyakhula akahlali elapha yaphansi. Amen. So ke impilo njengoba sokuthilo ke impilo yomuntu ke okholwayo iyamele kuKristu, but la yeke ingxenye ibona ke amukele kumbe ahlale kuKristu ukuze akhule abonakale njengendlela leke izilimo ziyameleke enhlabathini. Lathi ke njengamaKristu siyamukele ngaphi kuKristu sekubhila phana ke kuyini okuveza ukuyama kuKristu ukuze sikhule ke njalo ke siphumelele. Uthi umpostoli Paul mina ngitshalile uApollo wenzani uyanisela kepha uNkulunkulu nguye owandisayo. Apollo uyanisela, uPaul uyatshala, uNkulunkulu wandisa inzuzo okusho ukuthi izithelo zivela kuNkulunkulu. Abesethi ke akabalekanga ke uPaul otshalileyo nayo Apollos owenzeni oniseleyo akabalekanga. Nanga umuntu obalekileyo nguNkulunkulu onguye owenza kube khona ini isithelo. So lo otshalileyo nalo oniseleyo bonke bathembele kuNkulunkulu ngoba ungatshala kungamili uzokwenza njani? Unganisela kungathini kungamili noma sekumilile kungatheli uzokuthini? So uyabonisa ukuthi uNkulunkulu nguye owenza ukuthi laba bobabili imisebenzi yabo ibe nani ibe nezithelo ngoba uthi uNkulunkulu uyakufana namazolo kwaIsrayeli. Izihlahla noma okutshaliwe konke okuniselwe nguye kuyakukhula, izimpande zakho ziyangena phansi kakhulu emhlabathini zifinyelele lapho kunani okunamanzi khona. Amagatsha wabo anaba agcwala indawo yonke akhule kubonakala ukuthi athola ini ukudla okuzwayo. So uKristu noma uNkulunkulu kunguye ke owenza ukuthi konke lokho kuphumelele ngendlela okuphumelela ngayo. Akekho umuntu onamandla wokuthi akwenze lokho. So uNkulunkulu ukuthi asinikeze indodana yakhe nguJesu Kristu uthe wasinikeza umoya omuhle kakhulu njengomoya ophephethe emhlabeni wonke. Ayikho indawo engasala ukuthi hayi lapho umoya uzange wenzeni ufike. Unjalo ke wonke umuntu okuKristu, uKristu uyiloyo moya kithi sonke. So uKristu lesemphiweyo masibambelele kuye asona ke sibe ngabantu ke abampumputhekileyo, but sizakhula ke esimilweni nasekuphileni ke siphile impilo efana neyakhe ngoba sesifundile saphila ngokulunga kaKristu. Siye kumande our helpless condition, isimo sethu ke esingancedekisiyo. Umbuzo lapha na kuyamele kuJohane 15:4 kusiya ku7 ithi, what is important point did our Lord emphasize to his disciples just before he finished his earthly ministry? Uyabo ukuthi isiphi isifundo esiqhakathekileyo inkosi eyasichazayo kubafundi bakhe ngaphambi bona ifeze umsebenzi wayo emhlabeni? Uthi uKristu mina ngingumvini, nina niyini ningamagatsha. Njengoba ningamagatsha hlalani kimi ke mina ngingumvini enginazo izimpande ezifinyelela emanzini okuphila, enginazo izimpande ezifinyelela kulowo msoco odingwa livini ukuthi likhule. Thina ke njengamavini njengamagatsha asikwazi ukuphila ngaphandle kokuxhuma kubani kulesi sihlahla esinguKristu. So uma umuntu engahlali kuKristu akanayo impilo. Yingakho ke namagatsha wonke asusiwe evinini ayathathwa ayophonswa emlilweni ngoba yafa ashile phela asenayo impilo. So abantu kumele baqonde ukuthi awukho umsebenzi esingawenza sodwa. Noma ngacabanga ukuthi namakhono angakanani waphiweyo, umsebenzi wonke siwenza ngokuthi sixhumane noKristu. Ngaphandle kwamandla esiwathola kuKristu, uthi uKristu ngaphandle kwami akukho eningakwenza. Akasho ukuthi ngaphandle kwami okunye ngake nikwenze. Uthi akukho. Ibisi lapha nxa bala
E.G. White Eval Commentary volume 5 ithi uma sifisa ukuthi ke sibe ngabantu abamnene, abantu abazihlisayo ke ngenhliziyo esikoleni sikaKristu, kumele ke sibe ngabantu ke abaqinisekileyo naza sithole ke ukuthula kanye nokuphumula. So ngawethu amandla singastrugglisha here and there, singalwa lo moya wethu but sehluleke, kodwa ngokuzinikela uKristu sizafunda isifundo la nxa kungabe kunzima, sizafunda ubona ke sithole ukuphumula lokuphila. Uma sesamukela ukuna futhi kuthiwa into njenge-pride, ukuziphakamisa lobumina kanye nezifiso ezingazinhlanga zathi zisuswe ke ezimpilweni zethu. So ke kuningi esingakufunda uma sibambelele ngaphi esivinini esinguKristu. Ngaphandle kwakhe ke singaqhubeka siba nomina kanye nokuziphakamisa okuzasivimbela abantu sengene ekhaya lasezulwini. Siye kuphi? What is the secret of growing in Christ? Yiphi imfihlakalo yokukhula kuKristu? Uthi ke uMpostoli Pawuli njengoba nimamukele uKristu, hambani ke kuye. Ukuhamba kuKristu yini? Uhamba kuKristu kunguphila kuye. Ingakho uMpostoli Paul lapha kuGalatians 2:20 uthi ngibethelwe kunye nobani? NoKristu. Akusaphili mina kepha uKristu lo ophila phakathi kwami. Uthi ke lana kubasekholise, hambani kuye uKristu njengoba nimamukele. KumaHebheru ukuthi ke yena abalungileyo bayokuphila ngani? Ngokukholwa. Aphinde kumaRebhele ethi ukukholwa okungenamsebenzi kunjani? Kufile. Now iyini ke imfihlakalo yokukhula kuKristu? Kungukuthi siqhubeke sikuye, siphile kuye, senze imisebenzi esiyinikwa nguye. Ukukholwa kwethu njengoba kuthiwa siyakuphila ngokukholwa kubonakale ngezenzo, kungabonakali noma abantu bangezwa ngoba sithi sinjani? Siyakholwa. Kumele siqapheleke ukuthi thina njengoba sizinikela kuNkulunkulu ukuze sibe ngabakhe, simsebenzele, simlalele, sathatha uKristu njengomsindisi wethu. Mase sithethe uKristu njengomsindisi wethu, siqaphele ukuthi asikwazanga ukuzisindisa. Bona abazali bethu bokuqala uAdam noEva ensimini yase-Eden bathatha ini? Amahlamvu bawathunga ngithi bazisindisa? Cha. Kwadingeka stili ukuthi uNkulunkulu abenzele izingubo ngani? Ngesikhumba. Okwakukhomba kubani? KuJesu Kristu. So uKristu ke singakwazanga ukuzisindisa weza yena, wathatha izono zethu. Ngenxa yakhe siyasindiswa. Ngokukholwa saba ngabakaKristu. Ngokukholwa ke kumele sikhule kubani? Kuye uKristu. Size kupheleliswe kithi isibusiso sikaNkulunkulu nesipho sakhe asiphe yona kundodana yakhe ngubani? UJesu Kristu. Amen. Siye lapha ke ku-Tuesday daily consecration, ukuzinikela kwansuku zonke. Yiphi umsebenzi wokuqala ke okumele wenziwe ngabantwana bakaNkulunkulu kungalunye? Uthi lapha kuPsalms, my voice shalt thou hear in the morning, O Lord. In the morning will I direct my prayer unto thee and will look up. NguDavide othi njalo ekuseni uzovuka izwi lakhe linyukele kubani? Ezulwini kuNkulunkulu. Usho ukuthini mayesho njalo? Usho ukuthi uzothandaza, akhulume noNkulunkulu usuku lusaqala, ukuze usuku lwakhe luhambe kahle, lulawulwe ngubani? nguNkulunkulu. Akakwazi ukuziqalela isuku yena ngoba vele kwasekuvukeni akazivukelanga. Uvuswe uNkulunkulu. Uthi ke uyabheka ke phezulu, abheke uNkulunkulu, afune insindiso kaNkulunkulu, afune ukuqondiswa ngubani? nguNkulunkulu. So njalo ekuseni kumele sizinikele. Emakhaya wethu asifanelanga ukuphuma sihambe sezindaweni zethu, abantwana baye esikolweni, abazali baye emisebenzini, siyovakasha siyephi singakahlangabezani noNkulunkulu. Umsebenzi wethu wokuqala kuwukwenza umnikelo noma umhlatshelo wasekuseni, ukukuthandaza kuNkulunkulu uthi Nkosi nalo usuku silunikela kuwe, sisebenzise njengezinceko zakho, siphe amandla, uhlale kithi nathi sihlale njani? Kuwe. Into siyenza nsuku sonke, asithi hayi izolo ngithandazile so namhlanje ke hawo sengiyaphola. Akuvumi. So kwamele sifunde wona sikhululeke so zonke kuze sigcine ubudlelwano bedlalo uNkulunkulu uhamba kahle. Siye kuB.
sinxuso bani uKristu ke asiqhubezele phambili ngoba siqhubeza ke insuku zonke. Impilo yethu yanamhlanje inzima. Ziyabalwa izinsuku la ubuya khona ungakhathalanga. Lishone nje la ungakhathalanga. Ziyabalwa. Insuku zonke siyasindwa. Sisindwa izinto esizisebenza imisebenzi yethu yokuziphilisa. Abantu abanye mabe imisebenzi bayazi ngiyabuyela kuleya ndawo. Kunepolitiki yakuphi yasemsebenzini. Bayalwa abantu abajabulanga baphatheke kabi. Usathane noma singekho emsebenzini usihleli la. Kunezinkinga abantu bayaswela, abantu bayagula, abantu konke nje ngokucabanga kuyasikhathaza emphefumulweni. Kuyasikhathaza inhliziyo iphelelwe ngamandla. Uthi uKristu ke wozani kimi nina nonke nisindwa nenijani nenikhathelwe ngiyakuniphumuza. Akathi uzosinikeza ukuphumula okuncane. Cha, uthi uyakusiphumuza abe sethi thabathani ijokwe lami. Nifunde kimi ngoba mina ngimnene. Futhi ngithobekile ngokwenhliziyo. Niyakutholela imiphefumulo yenu ukuphumula. So, isinxuso sikaKristu esisitholayo lana uthi ke uzosinikeza ukuphumula masiya kuye. Impilo efihlwe kuKristu igcwele ukuphumula. Yingakho uyawuzwa abanye abantu amculo number 34 athi nginokuthula okunjengomfula. Abe ephakathi kwezinkinga zempilo. Impilo imphethe. Izinkinga zinje left right. Kodwa abe nokuthula kunjengomfula ngoba ephethwe ngubani? NguKristu. Ngoba uKristu emnikeza ijoko lakhe elilula. Emnandi ke ngoKristu ukuthi leli joko athi uyasinikeza lona asilithwali thina. Uyasithwalela yena. Noma ngamanye amagama ijoko elihleli yebe emahlombe wethu kodwa thina sithwelwe nguye. Uphakamise thina kanye nani naleli joko. So ingqondo yethu kumele ihlale othandweni lukabani? LukaKristu. Ingahlala othandweni lukaKristu sesithola ke ukuphumula nokuthula kwenhliziyo. Yingakho lapha ku number 6 nombuzo omuhle. Othini? What is the key to experiencing peace of mind? Siyini leso sikhiye esenza ukuthi umuntu abe nokuthula kuphi engqondweni yakhe. Leso sikhiye mfowethu esisinikeza ukuthula nguJesu Kristu. Ivesi intelana ayeka Isaiah ngithandile ekhuluma ukuthi ke uthi uza kuthi amgcine umntana wakhe. Jesu Kristu isithembiso esihle emgcina ngapi? Ekuthuleni okupheleleyo. Kukhona ukuthula singakuphiwa umhlaba kumbe ukuthula singakuphiwa ngabazali kumbe singakuphiwa ngabafundisi. Kodwa osikuphiwa ngoKristu akuthula okunjani? Okupheleleyo. Emntwini lomqondo ohlala ungaphi? kuKristu emethemba futhi ngokupheleleyo. So ke lo omethembayo uyamazi uJehova ungumsindisi wakhe njalo uthando olungapheliyo. So lathi ukuze sibe lokho kuthula komqondo ukuthi ke imicabango yethu lokukhula kwethu lokuhamba kwethu sikubike ngaphi ezinye zakaKristu kuzabe sokuthi kube nguye oza kuthi aqoqe izimpilo zethu azihlanganise abe sezibika endeni eqondileyo ebisina ke ebisempa isimilo leso esingezakaKristu uthi nake will bring out the pattern of life and the character that will be to his own glory. So ke njengoba nasi ama verses sisizitsha zikaKristu, we don't own ourselves, but nxa sesamkeleke uKristu uzathi asinikeze isimilo sakhe ezathi lelo dumo lungabuyi mina lubile kubani futhi ubani kuye uNkulunkulu onguJesu Kristu. Siyabonga. Masibheka ke lapha ku number 4 wethu ithi yona contemplation helps what? Change. Umbuzo ubusuthi wona what is the result of letting the mind dwell upon Jesus instead of looking to self? Uyini umphumelo wokuyeka umqondo wethu uhlale kuKristu endaweni yokuthi sizibheke thina? Thina kumele angasizibheke ngokwenyama vele siyambele ngaphi esonweni. Mase sisenza okuhle asamdumisi uNkulunkulu. We like to be praised.
siyaziphakamisa sibe le pride, but kuthiwa ngokubheka uKristu siyaguquka, by beholding nje asilwi, we don't fight just by a look. Ngokubheka uKristu ke kuthiwa ke siyanjani, siyafanana naye, siyaguqulwa esimeni sethu sifanele lesikaKristu ngomoya wenkosi. So ke kufanele sibe ngabantu ababhekayo uNkulunkulu ngazo zonke isikhathi ngelihlo lani lokukholwa. uJesu simbheke ke, nxa sesimbhekile saqeda nje siqiniswe, sizaba ngabantu ke abaligugu abazathi bambulele izithembiso ezinhle ebantwini abalambileyo, ebantwini abawomileyo, abalambele ini ukulunga kaKristu. uKristu uzaphenduka abe umsizi, kuthiwa you be our personal savior. Uzaba ngumsizi wami ezihambeni lezo ke angiziphezulu, ukuthi uSathane akalamandla wona afinyelele kimi, because uSathane into ayifunayo ukuthi nake siziphakamise thina njengoba indlela wasiphakamisa ngayo, siziphakamise sibe ngabantu abathi sinjani ngcono. But ngokubheka uKristu sizibona amaphutha ethu, sithole ukuxolelwa, bese siphiwa uJesu bese isimilo sakhe esihle asinikeze thina. Kulo mgcelwana engithandile ethi na, many who are really conscious and who desire to live for God, he too often leads to dwell upon their own faults and weakness, and thus by separating them from Christ he hopes to gain the victory. So lo nguSathane lo, nxa sisehlule bona sibheke uKristu ke, nxa sehlule basithi impeke uthi uSathane uthatha amandla bana ke asiphe ukuthandabuza, asitshengisa amaphutha ethu esiwenzileyo, sihlale phezu kwawo, sihlale singemuntu abangela hope yokuthi singatshintsha. But must be uKristu ke, inkambo yethu embi kade siyenza, sizivumeliso ezethu zona, siba ngabantu abatsha, sifanele yakhe, okuyi opposite from who, from Sathane. uSathane uyazi ukuthi mayesibhekisa kithi sizobona ini ububi bethu. Umuntu mangabe onile enze into ongamelanga ayenze, makumele uthandaze, ungacabanga leya nto, uSathane uthini? Ungathandazi. uNkulunkulu angeke azathini? Awuxolele. Akuzwe, angeke akuxolele khohlwa. So ingakho kuthiwa lana kumele sibheke njalo kubani? uKristu, ngoba singabheka kithi uSathane uzosibonisa amaphutha wethu, kanti amaphutha wethu vele sesiwathethe sawalahlela kubani? uKristu. Yini ke sifundayo kuleyo nguquko eyafika noma eza kubafundi emva kuba sebebe noKristu emsebenzini wevangeli? Abafundi nxa uJesu sehambile ezulwini baba lenguquko enkulu, babonakala sebengabantu abaphila impilo efana nekaKristu. uPetro lo ababemazi nje umuntu oyelamawala, umuntu owaphiwa uJesu live emphakathini, bambona esilamandla anjani akhumbuze uIsrayeli isona abasenzileyo ngokunjani ngokubethela uMesaya othenjisiweyo. So babona kuphela, oqala uPetro babantu abangafundanga, abantu abangazange baye esikoleni zabo zabafundisi, kodwa nxa bebona ukuthi intshumayelo abayitshumayelayo ngabantu abahlakaniphile, bathi ngempela abantu laba ngempela bafundile ngaphi? Esikoleni sikaKristu, because imisebenzi abasebenza yayingavezi ukuthi bengabantu abafundileyo emhlabeni, kodwa imfundo besiphakeme ukwedlula leyo bona abanjani abayaziyo. So abafundi baba lenguquko emangalisayo ngokuthi bayamela emandleni asezulwini, hathi emandleni abo. uNkulunkulu lo ke owayebathembisile, obanikeza isithembiso sikaMoya oNgcwele, esabenza baphila impilo eyifanana lekaKristu. Kulamazwi aku Steps to Christ page 73 athona ke, they look to him as a servant to their master to learn their duty. Those disciples were men subject to like passions as we are. They had the same battle with sin to fight. They needed the same grace in order to live a holy life. So Petro noJohane babefanana nalami, they were bent to sin, but nxa ukuthi bazinikele babona ububi besu babuchiya, bayamela uKristu ngoba ngokwabo babengelamandla. So lathi ngofanayo noma sisifune kangakanani, once nanzele ukuthi amandla lesilawo amancane, sayamela uKristu, lathi singenza imisebenzi emihle cishe le abapostoli abayenzayo. Yingakho ekugcineni kwesikhathi bathi babizwa ngokuthi bangobani? BangamaKristu. Ngoba babesenza njengoKristu, bephila futhi njengobani? NjengoKristu. Okusho ukuthi nathi kumele kube inhloso yethu yempilo ukuthi ngenye imini mawuhamba kwenye indawo uthi uyakhuluma noma wenza izinto abantu bathi siyasola lo muntu yini ungumKristu, noma uthi uyaphika bathi hayi
ungumKristu kunokuthi lokho esikwenzayo manje sithe sitshela abantu thina zini singamaKristu bese umbuzo uthi bayasibona na ukuthi ngamaKristu leyo nguquko esithi sinayo iyabonakala na kodwa ke sinethemba lana ku number 5 isithembiso sethu uthi kumbuzo what wonderful promises Jesus left for his followers facing the challenges of a hostile world. uKristu unikeza siphi isithembiso kubalandeli bakhe ababhekane nomhlaba ogcwele ubunzima obungaka njengoba bese sishile ukuqalela ukuthi umhlaba ogcwele izinto zawo uye emsebenzini kuyaliwa kunzima impilo inzima abantu abasebenzi abanakudla indawo yokuhlala zonke lezi zinto umhlaba lo awusithandi sithembiso sinike esinikezwe nguKristu yikuthi nxa abafundi lathi ngofanayo sihlangana lezi izehlakalo ezibuhlungu nezosiqambile uthi uJesu Kristu ke bhekani ngilani kuze ube ngaphi kuze ube sekuphileni komhlaba so ke akuthi ukuthi nake sizahamba soft emhlabeni sizabhekana lezimo ezibuhlungu mhlawumbe ezinye zezihlukumeza inkolo yethu but masibambelele kuya ukuthi uJesu Kristu uzokuba enathi he will sail us through asunaka asuse izimalawo ama challenges uzowayika enjani ekhona but uzasiza sidabule phakathi kwawo sisiya ngaphi ekunqobeni kuthiwa abafundi nxa uJesu wayekhuphuka esezulwini abafundi babuzwa ubukhona bukaKristu lanxa wayewethe njani lanxa wayesehambile they remembered every lesson uthi uJesu abafundisa yona lokho kukhanya abapha khona lanxa wayesesukile ngomzimba wakhe yena bamuzwa uKristu enjani ephila phakathi kwabo why because they babambelela esithembisweni sokuthi nake bhekani nginani ngaphi kuze besokupheleni komhlaba ewatsho ngamazwi othando langamazwi esithembiso langamazwi ukuthi ke bangayesabi abahambe besiya phambili ebehambisela ivangeli kodwa ke bangakhohlwa ukuthi nanginjani ngime nabo ngazonke isikhathi amen ngoba uKristu azi ukuthi izikhathi ezinzima ziyafika empilweni lapha abantu abaswela khona ukuthi benzeni babambeni bayekeni wathi wayala abafundi bakhe wathini wathi kumele benzeni uma sebehlangabezana nesikhathi sohlupho noma sobunzima ezimpilweni zabo na wabatshela wabaqinisa ukuthi mabacele kuye mabakhuleke mana ngifundele ivesi le ekuJohane 16:23 and in that day ye shall ask me nothing verily verily I say unto you whatsoever ye shall ask the Father in my name he will give it to you hitherto have ye asked nothing in my name ask and ye shall receive that your joy may be full amen so ke uJesu ukhuthaza abafundi ukuthi nake njengoba mina ngisiya kuba bezulwini le alila mandla bana ulicele kuye straight kubani kubaba but nxa ngacela kubaba ngami mina ngizathi nginjani ngilikhulumile kubaba on your behalf and uzanikeza yonke into enjani eliyifuna elicelayo ukuze intokozo elinjani ibe enkulu so namhlanje la mhlawumbe sihlupha kanje mhlawumbe sicela ngendlela engayisiyo or vele asiceli asikhulekelayo we expect everything izabuya as a miracle so ukuze sithole kwesikufunayo ukuthi uJesu sabe nathi kwamele sifuna sicele kubaba sisebenza indlela enguKristu umuntu wanguye owazi bona athi onamakhiwa avule aphinde futhi anjani futhi avali izicelo uNkulunkulu abanazo so ke masingayesabi uthina asuke ngilichiye futhi lilodwa asuke ngilichiye lile sizungu ngathumela amanzi afike nxa ngifike ezulwini ngicela baba athumele ini omnye umduduzi ukuthi abe nani alikhumbuze konke injani engidifundise khona so ke abafundi leso sithembiso basibambisisa lathi uma sikholakele leso sithembiso siyafinyelela lakithi yingakho sithola lapho ukuthi uKristu wathi kubo njengoba wathembisa ukuthi ngizocela ubaba anithumele omnye umduduzi kuthiwa kusukela ngaleso sikhathi kuze kube namhlanje uKristu uhleli ngaphakathi kwezinhliziyo zethu ngomoya oyingcwele okungumduduzi ngoba wathi angeke asishiye umduduzi enjani engekho so uma sihamba ke sisondela kuye sithola uthando sithola ukukhanya sithola amandla kaKristu akhanya enhlizweni zethu njengoba ekhanya ezimpilweni zabafundi ngesikhathi uKristu enjani ephila nabo lapha emhlabeni so ke siyabona ukuthi impilo yokukhula kuKristu
ayimanga. Iqala umuntu elusane abe ngumntwana, abe umuntu omusha, azabe mdala kuphi enkolweni. Iyakhula, iyabonakala ukuthi isukela yaya lapha ya. Isuka la umuntu esaba khona aye lapha njani angasesabi khona. Angenathando abe nothando. Isuke la umuntu enza khona izinto zobuntwana abonakala sesenza izinto zani zokuba mdala. Ihlala njalo nje iguquka kuthiwa ukuze kube khona lokho ukukhula kumele sithandaze. Njalo ekuseni singakenzi lutho siyabika kumdali wethu, simcela ukuthi abe nathi. Ntambama njalo futhi sinjani senze into efanayo. So asikho isikhathi ekumele sihlale nje ngoba siyaqaphela ukuthi isimo sethu asikwazi thina ukuthi sizincede. Sidinga usizo lukabani? OlukaKristu kuphela. Ngaphandle kwalolo sizo hawo asikhohle. But engikuthandayo ukuthi abafundi kwabonakala inguquko kubo. Babizwa ngokuthi bangobani? BangamaKristu. Nathi namhlanje kumele kubonakale inguquko kithi sibizwe ngokuthi singobani? SingamaKristu. Why? Ngoba uKristu uthe ulivini singamagatsha, masihlala kuye siyakuthola ukuphila. Uthembise wathi bhekani nginani ukuze kube nini? Sekupheleni. Sengathi inkosi ngasibusisa sikwazi ukuphila sikhule kubani? KuKristu. Angazi noma kukhona okusele. Hayi siyabonga mzalwane, inkosi kade ingasibusisa njengoba sewushilo impilo yomuntu omKristu impilo yokuthi sikhule suku zonke size sifana nobani laye uKristu. Siyabonga babukeli emakhaya ngalesi sifundo singakasivali sakuthi vala amehlo ethu sithandaze sibonga inkosi lethu, sibonga lezi sifundo sesitholileyo. Asikhulekeni. Baba wethu osezulwini ngalesi sikhathi siyabonga bana Nkosi usiphile ulwazi bona sichasisele umbhalo osiphe wona. Sengathi Nkosi ungasipha umoya omuhle bona sikhule Nkosi olwazini nasekwazini imisebenzi kaKristu ukuze sifanane naye sibe ngaNkosi ngabashumayeli usibashumayela ngezimpilo zethu la ngezimpilo Nkosi lezo usiphe zona. Uze Nkosi ababukile emakhaya labo Nkosi balangazelele ukubana babe ngabantu kuyabakhulayo esimoyeni ukuze ngolunye usuku ndawonye sibe ngumndeni obambene ekhala sezulwini. Ngelihle igama leNkosi Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga ke babukile emakhaya. Ahlangane futhi ke esifundweni sethu esilandelayo esikhuluma ngokuthi the work and the life, umsebenzi kanye nempilo. Amen. Lisale kahle.